Salibonani siphindile njalo iPodcast Yabantu esibiza sithi yindi uncomfortable truth. Khona la esihleli angihambi ngedwa njalo njengoba ngihlala ngisitsho igama ngu-MC Moshaba isiqholo sasejwane phansi khona le egula lika 2 mawungivuna ngithi ngithethina sithi endleleni sithembe ini sithembe inkani ngihamba la umfana wembizingwe ngihamba la joyful Jofi Ncube kunjani madoda lapho mfowethu mina ngiyaphila ngile ngiqemane Qinisana yabazi imbizingwe ngale kule ntaba kulamanye kanti ukuthi imbizingwe vele ukuthi ukuthi imbizi lidube isikhalanga okusesishoneni abantu bembizingwe kahle kahle amakhalanga but indenial into esizoyixoxa ngelinye ilanga okay ngamakhalanga bonke including you ndikhalanga so zama ukuthi abantu bakuncube ngamakhalanga akula sibongo senyamazana eso kuthiwa umuntu linyamazana ikhalanga hayi leyo asizanga ngayo namhlanje sophinda sithinte ngenye imini ngoba usuthinte enye into lapha enzima kakhulu yazi abalaleli kwabukela lapha ekhaya lapha bakhona bazibuza kanti vele kwenzakalani right episode number 3 namhlanje limbona lo Jofi namhlanje ke angikho ngedwa sikhame sabiza indoda enkulu kakhulu thesini podcast yabantu yathi yasabe lathi ngila mina ngisipose nje ngingedwa mina I want to tell my unfiltered truth namhlanje sethe sihle kakhulu our guest today on our episode 3 is the none other than DJ Mapressa. DJ Mapressa DJ Mapressa uvodloza umnyama kosemakhala uncane phezulu phezulu uncane soto moya iphilo mpahla feminist call wabhaza njalo mastanda vuka eliyodwa upasta sevumile. As I said, this was going to be an exciting one. It's going to be an exciting one. Kahle njengoba sejilo nimzwile ethi sokumchumisa namhlanje ngoba le i-podcast yabantu singazibuza ukuthi uzahamba yini esazitsho so izibongo zakhe esazitsho kuloku uzibiza njalo ethena uyinkosi yamakhalanga before siye katshana mina ngifuna ukuzwisisa undoda lo ukuthi kanti ndoda mawuthi unenkosi yamakhalanga zaqala ngibuza umbuzo oqala ulikhalanga wena nansani kumba iqonde sunset igcwela amakhalanga wodwa ulikhalanga wena maku kuthiwa inkosi yamakhalanga ungayithatha uyibisele emuva yabe siqedukile but into kuyamela uyizwa ngoba ungathatha ingoma nele ungiculele yona etuku yethu nasayigumba igcwela amakhalanga even wawulishona ngifuna unihlanga nombuzo even wawulishona even wawulindebele kodwa nxa umuntu osegoli kwakuthiwa kubotsha ikhalanga into eyifaka egumba kunto kubeni ikhalanga so mina mawuthiwa inkosi yamakhalanga kuthiwa inkosi yomuntu ongoyinjiva jiva zonke wena ubukhala ngokukhuluma ngabo ubukhala ngabo ubunjiva ubukhola ngobo bobuhlobo so nga ufuna wathi inkosi yenjiva so ngicabanga phela ngathi inkosi yenjiva maybe kuba ngcono ngoba abantu abaningi babengazi ukuthi mawusithi inkosi yamakhalanga abasuka bengazwisisi babe kula mali amakhalanga ezibuzo ukuthi undoda lo uzazibiza ethi inkosi yamakhalanga wena wabubeka ngubani vele kahle bona ubukhosi ozibiza ngabo wena ukuthi kulezi izinto ukuthi yabo umdala umdala ngomnyaka ngomdala ngokudelela ukudelela I think you right mina umdala so wena vele uyadelela so uzibiza inkosi yamakhalanga ngoba udelela no mina ngifuna uzwisise ukuthi that's why we first person owathi Tsholotsho ilizwe so ngoqala yima yokuqala so bese kubeza ingomeni lapha vele sokuqalile no kuya umuntu nje la sezenzele wabe kufuna ngangisitsho ngoba ngananzele ukuthi umuntu weTsholotsho lamadlozi ayi3 you understand so ungazomnye umuntu esithi Tsholotsho ilizwe engakusebenzisi kono uyabe kusebenzisa nje ekuthethe from me but now uyabe understand ukuthi ilizwe uyabudumisa into ezingayisizo no mfuna unyizwe kahle ngoba vele kahle iTsholotsho akazi yaduma ngento eqondile umuntu wesintwini uba ledlozi la akibo elikayise lela komalimaki but umuntu weTsholotsho walele 3 lele Tsholotsho umuntu weTsholotsho songathi uthutsha lapha imoto yamapolisi ekhipha umbobhe lesesichaya intaba labafana wena kahle ngaleyo into eyikhulumayo into enhle yini emphakathini ngoba ungananzelela sisegoli sikhona la akula police engicabanga ukuthi aliyazi indawo ukuthi ayiTsholotsho kodwa kukalutshwana ukuthi uzumuntu ekhuluma ngeTsholotsho ekhuluma ngento enhle babe ekhuluma ngento ezimbi ukubamba inkunzi lezinye izinto ezingayisile ezingekho kakhulu ebugebengeni iTsholotsho ngathi ihamba phambili uyavuma ingoma ngifuna ulungisisa ukuthi mamela angifuni uexplain angifuni uexplain uyavuma yini ukuthi iTsholotsho idume ngento ezimbi mana ngifuna ukulethela kahle before ungeexplainele explain uyebo noma cha uyavuma okay kungani ukuthi cha ngoba kuyaziwe emphakathini ukuthi iTsholotsho idume ngento ezimbi ngifuna ukulethela umuntu weTsholotsho then yiko lapho siyithola khona umuntu weTsholotsho engathi uyafundelela uyafunda lo uyasalumanye isikhwicamfundo ungazothi avele isikhwicamfundo eZimbabwe uyathola
Professor Jonathan Moy from Tsholotsho, Professor Gacheni from Tsholotsho, College from Masela from Tsholotsho. Yeah. Inkunzi from Tsholotsho. Benza kutshela ngokufunda. So umuntu weTsholotsho athese ka mind ukuthi engenela nxa ithi sezotshontsha. Uyatshontsha amakhamera lathi. Indlela so umuntu weTsholotsho umuntu olupane ngabe tshontshile. Umuntu weTsholotsho right angifuni sidwele match on the indaba yeTsholotsho kakhulu ngoba size ngawe hayi bemfuthini hayi amana umuntu ubona ukuthi umuntu weTsholotsho yeah ngifuna ukuthi akuchaze ngoba i-understanding le ngiyayithanda ngendlela ebekakhona ukuthi sithi nxa sisuka la kube lo muntu ole wide understanding ngeTsholotsho ngiyayithanda indlela kuya ngayo ukuthi right achaze ekubini le uhlelo awuhle asabuthola ukuthi umuntu weTsholotsho maybe yazi into ethi high jump lokuyakho lokuphakamisa ugodo yena uyazimela vele engayeka mase ukuqediwe esithi abantu bonke sebephela ayithi ngicela imfakele ekucineni ngenzame uyahamba ethi distance engalo lo godo wena futhi so abantu beTsholotsho bayenzisisa into ngazethu alright sizayibamba lezo besiphindile futhi sibuyele njalo right namhlanje size ngawe singakhuluma kunengi uyatrenda kulezi insuku ugcwele zonke indawo ugcwele ebulenjini latholakala ezimoteni ngiyabona imoto ezimbalwa zibhaliwe DVD Mapressa coming soon kwenzakalani kanti before sigxile deep into understand the man himself ukuthi ungubani uDJ Mapressa kule DVD estrenda kulezi insuku kuthiwa ngani uzakhipha iDVD ukwakhuluma ngoDVD yakho izathengisa 80,000 abantu bakhamisa imlomo ukuthi iDVD enjani le ngathengisa 80,000 kebe sekwenze njani iDVD sithengisa 80,000 yini drama isketch i comedy drama title it Inzipho zika Satan inspire yini title ukuthi Inzipho zika Satan ibuTsholotsho bono yes so Inzipho zika Satan zenzeni umuntu weTsholotsho mayengaba le chance ethola imali usengayakho umnyumuzo ongakwesabisa efaka ilone ekhaya ephinde efaka ilone emasimini ubusuzibuza ukuthi nxa kulinywa kuyalinywa njani kule lone emasimini so kunapha yiko osukunanzele kona ukuthi into le yabazenzeli kulomoya bala ukuthi maybe funa usathane so back to DVD yes back to DVD sakho nabo ngicela ukuza ukuthi DVD yakho le Inzipho zika Satan yes bese ngifika ngombana umbambe vele sokusela ilozeni yona so umoya wona lawo ukuyahlanyela ilone emasimini uzaphinda ulime yo ubona ukuthi kulomoya thile funa uSathane mayiquma inzipho vele zoyele eTsholotsho so that's why it is Inzipho zika Satan kanti wayequma uSathane inzipho okhetha ukusebenzisa uSathane yeah umdalo lawo bekuthiwa ku right so you are imagining these things as imagine abantu bekhulu ukuthi uSathane abelenzipo ezinde enzani njani yiko kujo ya uyabona ukuthi vele uSathane fanele amadoda uzipho lo ngona vele uyalunga odokotela yabona amabhasi lana esakhule bona so uzipho lo ngani vele asibuyele la ku DVD yakho ukuhamba njani tshela mina ukuhamba njani ku DVD kule DVD lapha ekaduma kulezi insuku emaphepheni ibhalabhala lezi moto siyazibona zibhaliwe Inzipho zika Satan kwenzakalani yeah so yiyo ebuyayo lapha nabe sisa anje mina ukuthi ungifana ofundileyo anyway ufunda kwesikolo ya kwesikolo ufunda ubutsotsi kumbe ukufunda no ufunda kwesikolo so angenza into lana ukuthi ngivuka ngikhona utshwala be loyana into yini ukuthi ngivuka ngikhona umnati mina nyenza umnati obami ke u7 days kuyaguqozelwa impela wonke umuntu eqinise emoyeni wokuthi njengoba la ususithi usuzwile angifuni kube lo muntu ozwa siphumile ufuna wonke umuntu uzwa ngo-August ilontsha kuphi ukulontswa kuzalungiswa ade sisalungisa okuyi-premiere ngiyakwazi ukuthi ibala elicha kakhulu njalo abantu bazanchayela izandla vele lapha emakhaya ngoba babe beqala ukuzwa umuntu weTsholotsho ukukhuluma ibala lesikhiwe ngabambelelanga so ukupremiere wona lokho izayenzelwa iMidrand eNorthvik so iDVD esingaki le ma ulontsha lapha iDVD yokuqala ngoba sikaphuma ama DVD ngasemuva la ya ngathi ngesithathu ngabe ke so awe drama mabili engagijima khona ngumdala ogedla isithi omalayicha weTsholotsho yathengisa njani yathengisa ukuchazayo ngoba yiko ngazibona kona ukuthi vele ngumdala ngoba ngathi nono mina yazikhandela ama DVD ngathi but ngamana nginika omunye umuntu nganika ezakithi TV zakhanda 1000 copies zadayisa zonke within 1 week so abantu bakithi phela akufakaza khona abantu bakithi phela ukuthi bayasupporta akathi abantu bakithi vele bayasupporta kakhulu but kuzovela abanye abaculi bekhala ukuthi abantu bakithi abasupportani bathanda ukuconsume imusic or entertainment
that is foreign. But when you came into this field, Joy, wayenza a locally made drama, a locally made DVD ayicho le uthi umuntu alawukela, and it sold out. But several times I think la lokuzwa endaweni ezihlukahlukene abantu be complain ukuthi no art yakithi ayithengisa abantu bakithi they want to consume into South Africa, they want to consume into zaphetsheya, ungayenza into yakithi abayithengisa. So if you're saying there was a time where you sold about 1,000 copies, it means there is something maybe when that you saw and mastered. Ngakutshela kona apha ngokuthi nxa uthi abantu bakithi owabasupporta ngabangaphinga into le iso abantu balokukhula bekhulela phezulu komunye umuntu, right? Mina isikhathi esiningi umuntu engasebenza la kakhulu uAllen Ndoda, okay, right? uAllen Ndoda into abantu abamthandela yona kunengi, but into enkulu abamthandela yona yena lani icritique ngabo mama, because uAllen yonke ingoma yakhe ekhuluma ngabo mama. So wonke ifeni yobesinqa siyathenga ilokuzeni kaAllen, but uyathandisa khona ukuthi ucriticize omama. Hayi ngifuna ulethela ngizabuya la. But ule uthe wena kule critique yabo mama abantu abayithandayo. Hayi ngifuna ukuthi ngicine ngiphumile kuleyo ngoba ngizaphendula ngicine semphumile kuleyo. Ngifuna ukuphendula indaba yakuthi abantu bakithi abasupport bayasupport. Yes. Right. Allen abantu ababe oyathi ifeni kaAllen maybe 80% yabithanda konkwana indaba yakhe yabo mama. Right. Mina bese ngisebenza lo bantu Allen Ndoda. Kube le 40% yamafans kaAllen asethanda lami ngokumbona ngihlala ngihamba lo Allen ezimoteni kade umanager yini sales person or yini. Then bese ngisithi sengenzo kwami bese ngithatha abantu bakaAllen Ndoda ngizobenza abami awasoze bafa bayithenga into yami ngoba mina ngikhuluma abo mama. Understand? So lawo ngithini angivuma ukuthi angila muntu mhla ngiqalisa into yami ngilo zero nginga thathi abantu bakaAllen Ndoda benza abami mawungela ula. So are you saying that is the problem that we are having? Yes. So mina very ama artist amaningi ngathi sure kuAllen ombana ngisiyaqala indaba yecomedy ngaqala vele lo muntu oyizero ngathi 1 2 3 4 ngathi siba yi5 amafans ama yi5. Right. So uthi abantu abafuna ukubukela DVD yakho abafuna ukuyithola benze njani bayithola njani? Mina umuntu vele opopotayo so inamba zami akula muntu ongelazo. Khona ukungabi lazo ngokunye usokudala ukuthi qinule AIDS. Ngeni indlela ethelelana ngayo AIDS kungabi inamba zami. Yes. So lapha umbuzo ngizuluthe ngoAugust idate isikhona exactly right isazobekwa. No le problem ngabantu abandlandelelayo so idate ngiphozile ngakhonoko. Last year nganza yenza umtshoko wemali ngagcina sembochiwe so kusele maybe 2 weeks. Wena like ubochiwe ngamapolisa umbochiwe? Hayi umbochwa ngamapolisa mbela ubochwa inkalakata yento. Ziningi izinto bambochiwe zi. Hayi phela kuna umuntu obombochwa. Ubuya kulento esingathi isibalekele ukubuya kiyo. Ukhulume indaba ye support base ama-fans wakhuluma ukuthi ama-fans kaAllen abantu khathesi nxa ukhangele ongathi wena bakusupporta kakhulu kulabantu abaseZimbabwe kulabantu abasegoli kulabantu abaphetsheya njengoba ama-DVD la amanye akhona egcine ethengiswa kuyicopy impela ebambekayo. Ngicela uzakuqhubeka ngombuzo mina abantu abangisupportayo lokuyano 1,000 copies nale nyama ngikhuluma ngabantu be-South Africa. AbaseZimbabwe balako uluku iveve lingana la base-South Africa bese bechawa nje ukuthi mina yime ngihlule kuba hambisela izinto. Yes, so iZimbabwe South Africa kusayinto eyodwa hayi 100%. Phetsheya unokuthola uxhaso uyathi abantu baphetsheya sengahamba ngazana nanzelela ukuthi iningi la ngikhona ungathola ukuthi vele lihlala edeep sleuth yakhona ngale hayi ngoba abantu abanamnasibili bakhona amangani bamabili abathathu impela babe support ezizinto but abanye usizo uyabona isifiso somuntu nxa wakwahlala ekhaya endaweni enjabo Tsholotsho plant ungacela incwadi e1 maybe mama kumayelayo kwamele ithumezele ubhuti wakho ngabo 95 early 2000 uzabona ukuthi lalihlanye umuzi wonke. Ngicela lithele uMapressa ibhasikili amabhuku esikole school fees 3000 lamathoyi umuntu yazi into ngongazibala zingayenza 40,000 mawungahamba ezicheck eshop. So
umuntu oyuke kuyasizwa nje into khuluma into eziningi Kuyilanda lo ugodo ngoba iningi lawo ngicela sembona nje esebuye imoto leyo inikwe airport angazi process yango njani but azake ngibona oyedwa right so bemfisa sivele sifisa ukuthi sibambe khonapho sigijimele sayibamba phambili bese understand this man called Mapressa ungubani uMapressa sizwa DJ Mapressa sikhulumile njalo ukuthi inkosi yamakhala wena what are your real names uzalwe kuphi wakhulela kuphi ukuthi uzube lapha eGoli uzube kuMapressa simaziyo namhlanje in summary nje wena uzalwe ungubani ibizo lakho ya mina ibizo nguPromise Sibanda okay ijwane impela nothi lelo umuntu wabuya maybe umama ezithwele no mina ijwane ngoba isithupha sami ngo73 sigcina ngo73 even umali mama basenemani kwamba neTsholotsho mina ngogombalungu ugombalungu okay emzini omkhulu ngogombalungu alright isikolo ufunde amina umuntu ofunde kakhulu afunda yazi thina safunda phansi emaguswini ukuthi thina nxa ngikhuluma ngamaguswi la ngikhuluma ngifuna wazwisise kahle yiko lapho esichaka nabantu abaningi mina wothi uhamba usidlimfe ngabe uthwele inyanda uze uhlafuna sokuthi so unenge uhlafuna kanti kule ndlovu esisidla inyanda yena lo ithweleyo so thina safunda yazi ufundiswa into uthi ayi-TV unga-understand theory so umuntu fast forward now uqede nesikolo uthe uqede isikolo wazi ukuthi kuba ngamaybe leli labo waqeda form 4 hayi form 4 vele into ezincane waya la A-level wadlula ku A-level okay so nizwane lana elifundileyo hlasizwa phela amajwana amaningi isikolo kuhanjwa hayi lokana uthi angazi ukuthi ngakubeka ibana enjani leski owetsholotsho kuyangani vela abafundileyo befuna ukutesta wena ukuthi ufundile yini so ngona badle ukuthi uba ngograde 7 bafuna into zabo nje sihlezi belula wena ngoze uzathwala nzima uthwala nzima unuzithe ufundile right fast forward now ekuzalweni uzalwe libangaki ayu lama siblings kunguzela uwedwa ingakutsho ukhulu wami wayelabo gogo abayi18 so yes so asibanengi ya ingakutsho ukuthi sibanengi angifuni ukuthi ngicine ngikhuluma lapho uthole semvalelo umntaka kababa phandle so sibanengi abantwana ngithi vele yinto oyifundiswa ngokukhulu kufana abantwana lokho le wanke ungumuntu obuye nini eGoli hayi eGoli dala ngikona la eGoli ngibuye 2027 ade ngenza temporary teaching eZimbabwe 28 ulethwa yini eGoli lapha sasifike ekugcineni abantu abayenza ama computer bakwazi ukuthi nxa lo ufaka into kuya kulomzilo iblue ungabona isitshintsha ired sigcwele kakhulu singa kuthiwa kwenzani siza crash so mina then ilizwe kwasokusela into engaka ukuthi li crash yiko kwanzuza ukuthi so what is that uthi because ngangakwazi una icrash kumbe kuyakwamukela ngaphakathi abantu behle befela lapha iZimbabwe ayisihambe yafika kweni inflection vile ukuthi kulabo 6 million imali ayiziko so uthi usufike eGoli wena I want to fast forward to when kuzalwa uMapressa now lo sesimazi namhlanje engumuntu I don't know ngubize iartist isinger iactor uMC DJ ngumuntu eziketch icomedy sketch phela ngesinto kumbe kusase isilungu futhi amahlaya angithi so right uyini wena if you were to describe yourself are you a comedian are you a singer are you an actor uyini mina event manager okay okunye lokusuka sokuvela nje ngoba you understand ihlahla lezana yasiliba ligama la lezana to yini ihlahla sagejwa kakhulu eZimbabwe ngama early 2000 twazi lapha i8 kodwa yisiphi leso ihlahlanya kodwa yini ihlahla nje unyoka kwahlupha la khona umoringa kusebenza kwahlamvu kwaXolo kwaSikwethu kwaMpande so mina ngimoringa vele yakomthwakazi so when did you discover ngikhuluma sikandi vele ngawuthiwa imoringa yakomthwakazi ibizo la ngoba kwasani kwami kuyasebenza right when did you discover ukuthi wena you are capable for all these things because I don't think ukuthi wena ekufikeni kwakho eGoli wathi wayeqila ku art industry I still believe ukuthi somehow la wazama maybe on the formal market wazama ukusebenza njengomuntu maybe into oyidiscover useGoli kumbe vele iart vele into awula even usaseZimbabwe no mina kahle ngingakhuluma art mina lento even wangena endlini yami yabo lento ukuthi izinto ngifuna zihlale ziqondile so umbheda ngawuzawuthola umbheda wami yabulapha ikhona ngifuna into lezane ziqondile ngendlela la ngicaphulayo OCD ngiyangibona OCD you understand so
even ngifika mina ngafika enindawo ngafika uthola sendisikhundla sonje sokuqondisa izinto yeah ngisimbabonela amaphutha even eboard lina so fast forward ngibeka ku art fast forward when did you discover when yourself no alright I've got this talent that I can use ubhuti wami mina enzalo la kuthiwa Mr Line 2 okay unkosikazi wakhe kuthiwa Fortune so abantu abaningi bayazi uFortune so ocula studio lapha wele studio Fortune kodwa khonapha kodwa untombi zosiko so into kana akubona ukuthi ndilapho uma into lokhu recorder kuyazadlali manje yungena wami ngapha azitolo zempakathi uke wazwakala enkundleni zokuxhumana wabonakala if I may put it that way ungathi wenze ukuba ngo DJ sesikhula thina kulabo DJ 2 Radio 2 wasebenza ngo Radio Zimbabwe kulabo Esrachisa ungathi laphana uyalingisa kukhona umuntu akade umlingisa okade umlungisela loba vele into nje ovele wayifunda nje from nowhere inyake that's why ubona into la engasayenzi ngiyenza kahle kakhulu vela kulamfana okhona emaredweni ngase Zimbabwe onga presenter lami ingozi ngiyazazi vele lapha ke babona imisebenzi yami eyi4-5 bakwazi impalo ingozi into yamisayo ngama comment abantu bethi yo kati waye ezenza ubani bani do you know ukuthi mina ngikaba ungela radio ngakhula ngazafi egoli ngingazake ngizwe into ukuthi iFM eZimbabwe so anyone ombalisayo yona la obabalisayo yona vele ngawabona sebefuna maybe uba ngo MP or azange ababona beku radio awula umuntu akambona into yala nje yamengene phambili lapha so what inspired you to start DJing? Are you saying it's info and wire equipment? Then I think from there that's when you transitioned into DJ Mapressa. Uthi uzinikezele igama lokuthi wena Mapressa. Yeah. Kwakuhambe njani? Leli igama lithi Mapressa vyaso zilikhuluma namuhla. Ngifuna ukukhuluma sengawumgabe ngoba ngalikhuluma manje zahle ntshona. Ngaba lesiphithiphithi. Ligama linika ngabantu kumbe ligama wazi. Ngabantu labo tozene ezabo Ukraine wacina sezingene. Ligama wazi nika lona wena kumbe ligama linika ngabantu. Wena umfana ohlakaniphe ngicabanga ukuthi indaba yama nika we understand ukuthi ngomuntu omnyama lo mlungu isebenza njani yeah so kulento eziphose zibe njalo khona bigamena so ligama wena ewazakhela lo mina kwetheka kahle sungangithethisa uthi awu madolo ikusasa lezi lemvuke uthi DJ madolo so yami into zethi amabhathani kakhulu wagcina mina ngimanga ukuthola so siyaku Pressa usekhile ukupressa uthanda press hayi lawo yesubuya ngeyini version so ngifuna nje ukuhlale kunjalo press usekhile ukupressa kahle ngifuna nje ukuhlale kunjalo hayi lo ya pressa akayazi into ayipressa ngifuna ukuhlale kunjani yes kunjalo asizabuya so right now wena as u DJ Mapressa I think you have grown. I want us to fast forward to career yakhe recently that we have seen flourish and I flourish na yodwa wena Jofi I flourish with a lot of also controversy with a lot of he's a man that has touched a lot of things in the sense that uke waba lama organization athile uke waheda into zabo gospel uke waheda deep flute FM yeah all these organizations what happened to them because somehow it's like yonke into ibamba when you fail because if I remember very well those that I still remember like plenty of talking about Zidafo yes kwaba into ezifana labo deep flute radio iDiplo FM kwaba music gear ngezinye izinto ziningi into zakhona nje zilinile but all these things none of it right now that I can say is still existing it's only DJ Mapressa that is still there but all these things are seko are you a failure when yourself in your career ngicela ukuphinda yazi umbuzo lo wakwafika ezayo nini kuchunyayela ukuthi sokuzasukuma uzawafana bethi kat uzokuthi kathi mfundisi lo wayaza aqedi yazi umbuzo wakho yizu unonisa so do you know ukuthi mina ka recorder ngo2012 ingoma ethi umdala lo en octogenarian elingelanqodo but why kumeko ningazi makhehla nokusangeneyo awu ukupha ungahamba kathesi uyegugula uthi DJ Mapressa put Tsholotsho on the map yabhalwa umxolisi Ncube ngo2012 ngoMarch phela kusesengathi maybe labhala ngoba Zimbabwe in my understanding wena yes lingabangani mfuku lethela yes ukuthi wabhalwa ubungane umna wami olunjani or umbhuti wami lokhana ukuthi ngifuna uzwisise uthi 10 years after kwaphuma ingoma ethi umzila wegolide sizwile batilile kusa uMapressa lo you understand so mina into ingayi thingithuza ibonda leli ngifuna ukuphuma ngale lingathuzeki ngiyabuyela ku
drawing board ngiqale phansi. So are you saying, because the thing is what concerns me is it wonke ama-organization lawo uyabe ungasebenzi uwedwa uyabe ulabantu lawo. So in as much as you are saying these things would have failed, so it means I should stop. Ngibuyele ku drawing board man. Ngibuyele ku drawing board ngiyeqala phansi. Angithi ubachiya phi laba abantu uyabuhabela waba believe because mina I think ukuthi wena bamba I think ukuthi wena uyakuba believe say vision yakho yokuthi because if mangibona kahle into onezi oyabuzenzile wena, it's your vision. All these things music here, it's your vision. All these Zidafo, it was a big gospel organization. It was a vision. Wawuhlanganisa abaculi abaningi be-gospel. Music here, it was your vision. So now when you drop your vision, ubachiya phi abantu osuku usebenzela. Where do you drop them? Because when it's easier for you to just switch ut senza lokho ngoba lokho kusebenza. Basala kuphi la abantu? Bemfuna ukuqala ngubambela iline yani yokufeyila ukuthi hayi sasingafeyilanga. Siyabe sizabuya. Kuzwile kona but abantu mana mbuye ku2. Mbuye ku Music Gear magazine yami. Music Gear what amfuna ku Music Gear. Ngifuna mina asiqale ora sithi sikuzidafo. Wawulabaculi osebenza labo. Yiko Music Gear uzathi ukuphendulele lula phela. Yes. About 30 artists. Yes. Yeah, Music Gear nzange ibe ya. Okay. Maybe angathi fashion ngizoba le understand. All right. Music Gear i-first magazine maybe yo last eyawama khalanga la hlalele egoli. Yayiba cover nje stories zakhe. Right. Kakhulu yayi cover njengoba uzotha music. Yes. Kutsho kona ukuthi yayi cover ngapha ku entertainment kakhulu. Right. That's why I discover khona ukuthi la asila ma artists sileza khamizi. So are you saying all those people ababe ku Music Gear wena ubasayinile ovusebenza labo asoma artist izakhamizi? Music Gear wangasayini kwakuyi magazine. Yes. Nje daily sangivuka ukubhala abantu. No, you know why ngustop kwe Music Gear? It's because le kwakuyi magazine okubhala khona ama artists. So there wasn't much artists that you worked with. I want you to move to where a similar issue like Zidafo. Noma ngayiqeda njalo awusozuyizwe sisizo Zidafo. Bazayizwa abantu be podcast abantu. Yeah, asozuyizwe. Why is Joy? I don't want him to evade this question here. I want him to tell me. I know ukuthi bamba. Wawusebenza le more than 30 artists abe gospel owabahlanganisile. Ibambe wabalaqaza kanjalo. Athi wena ufuna uyizwe. Wabachiya lobani? Ungakhuluma ngemusic gear. Uma izwa kanjalo awusozuyizwe. Lalela. Uthi ithayiphendule ngendlela yakhe. Asoza no Joy. Mina ngiyazi music gear. Alright. Mina ngiyazi. Wena mfowethu. Ngikubemba ukugazela. Imusic gear bamba. Anti imenze center madoda. Imenze center madoda. Awo. Joy, Music Gear, it was just a magazine. Yeah. It was just a magazine. Yeah. Is it that? Yeah. Mvulinganisela. Bekubhala just ama artist. Is it that for yakhe? It was a beautiful organization. Do you know there were about more than 30 artists ababeculi gospel that had come under him. As uzidafo nje wayemele ukuthi Zimbabwe diaspora forum, artist forum, right? There was once an event, I think it was in Hebrew, a Zidafo gospel festival. There were about up to 50 artists. So now my question is, he said to me earlier on ukuthi yena mangani sokuchisa ngapha owakusanisebenzeli kahle. Ngiyakubuya ku drawing board. So I want to understand ukuthi when he's going back to drawing board, these other ones basala ngaphi? Because right now I tell you akula even artist eyodwa namhlanje ku Zidafo that I can tell you ukuthi prominent or is still doing good. So I'm suspecting ukuthi maybe whatever he touches, whatever artist that he works with, what if they fail either because of him or they fail because maybe bona basifailela. So that's why I want to understand to say, tell me where are the Zidafo artists that you used to work with because okwamanje areko bonke. Siyavumela ntareko. Ngoba vele babe ngiyekwa nje lapha bavela ngami you understand but you what ngifuna ukuyisusa nga ukuthi lapha ngifuna ukuthi ngiyenzele wena ngiyafuna ukuthi ngiyenzele bona ngiyenzele lo mphakathi ukuthi nxa sebeyizwa
into eziningi zihamba seziqhamula bengazizwa inkonzo ngikhuluma music gear if ungaya magazine yalapha eSouth Africa izawutshela ngangabala ini article eyangichazayo angisakwazi kwatha yipi artist kuthiwa abantwana ade bemgcwele ungani ichicken but pox 2022 abantu abasabali emagazini be hayi ngifuna yes aphendule lapha uzwile ntheni ngithe abantwana babemgcwele sithi Mapressa abantwana bebese Monte Casino kumnandi ujiva abantwana bemgcwele njenge chicken pox ngifuna ngizwe uyavuka efonela lo muntu Jona ndoda nithethe nomfazi ifamily zathini ubhala usitsho njalo yini ngama artist la ngama artist so kithi kuleza khamizi akula ama artist so in that sense uyakuba ukuthi commitment ayikho that's what you are saying ukuthi ukhele ukhulumana maybe esigqokela ibra le paint eshoot isithombe awusoze usithole abantu besendela bethi ikhadi bheka ukhele kuma info vele uyasithola sikhona nje kithi nxa kungaba lo muntu ogqoka i-crop top sibona isibhono sakho oculayo ngiyakutshela kungatrend into yangona isabisa ukuthi abantu sibona isibhono maybe ukuthi abantu thini community yakithi ayikujwayelanga khona ukuthi abantu behambe no mfuzisisa abantu behambe benqulu no but ubekezela kulona untombazana uthamba lo olokucula la uberita kuma uberit but uberit uyambhala nje artist ubekezela uyambhala nje artist why so abekezela environment abulawayo ibambe kanje yabo ubekezela uvela kobulawayo so wena uthi i-music gear yayisithi ngabhala ngama artist yes ayizakhamizi angafuni ukubonakala ndlela thizeni emphakathini ugcine sokulo ukhala kwabantu phandle kwasokubulala bona wafala zona mfana phela mina ngizo ukuthi ulizwana vele ngaze ngithethe ngentanga ayabhali njani umntwana vele into le yabusuthreatenwa yini so into engona ayila industry you understand abantu bangona yizakhamizi zibi that's why uyezwa umuntu ongona ebizwa ukuthi wasabani ona lokho uyawuthi ngusa Mapressa emculweni yabona umgabe mina maybe ngemva ukuthi sengikonye umama la yibantu abazwa khona ukuthi ngisabani you understand abantu abengakwazi vele kwabizwa Robert like Khelikhumalo like you understand Ostix Mabuse sakhamizi isintu you understand Deborah Fraser so lokushota kwesikolo you understand so are you saying that's what led to the failure of all these projects that you're doing like music here so does that also answer the same question kuZidafo ukuthi you having also the same problems ukuthi get artists ababeza khamizi ukuthi there will be lack of commitment does that what you say uyathi kulomunye umuntu mina mangigamulela imfe emasimini angiqhuma amazimba why mina ungabuya kwami ukuthi ngigamulela imfe ngiyawugamulela nje iqhuma amazimba why ngihambe nehlanyelo yes right then kulomunye umuntu ophilivela ukugeza yena lona umumbu wenhlanyelo iblue awukanzi ethi eyenza amaputo or eyenza ichakada you understand ama artists amaningi abe lengqondo lana yokugeza ipenda yenhlanyelo kulokuthi elima ukuthi angihlale 3 days ingadlanga ngiyelima ngibuyele nqola egcwele omunye umuntu ethi angeke ngilale ngadlanga so would you say when you try to contribute in upbringing all these projects that you're doing okay mana ngifakele iexample Zidafo Gospel Festival ngathi lonke lithi ngama artist yebo sithi ngama artist alright sisenze festival into yenzakalayo sizayenza 40,000 tickets wena uyathengisa ngathi lidinga ama fans so ngawe artist le ma fans akho awula malo zayiholiswa wena unje jo ungahamba ethengisa 500 tickets ngawakho kulo ndoda owawuthiwa ngu-agenda yamaZulu wayengala CD esale single nguyathengisa ama-tickets udlula wonke umuntu so are you saying there was lack of commitment in all these ngubonisa kuthiwa siya stadium but now no I want you to contribute in saying ukuthi since when you had that knowledge you had that understanding of this depth understanding that you are having right now why didn't you use it when to try and contribute and make a change and make them understand ukuthi no bantu bakithi akushotayo kithi kuma artist akithi lishota ngalokho understand did you try and push that agenda ukuthi ucontribute
positively and make a change towards these problems that you are alright highlighting. mana mbuzo Joe maybe my mfana ohlani play uzaphendula Joe ungathi uzala nkini bepheka imboza nsuku zonke esitshwala mhla usidla isitshwala esiright athini angeke ngisidle ngoba uyathi yini ngiyathi imboza 100% so ma ungela sitshwala esilungileyo kunzima ukuthi ucorrectele abantu ukuthi bapheke imboza that's why ngayenza umzila wegolide ngawuthengisa ebusuku ungabe wawukhona into yangikhona ikhona kwezakithi TV ngathi into le ayishutwe by all means andla mali ngicela lishute into le lifake ngifuna abantu bebone yadayisa malini I think it's about 32,000 if I'm not 36,000 36,000 if I'm not mistaken. Yes. So now I want to understand the way. Let's fast forward now, Joy. Ikakhulu, there is a lot of controversy. Ikakhulu kuma art industry because he has seen a lot of times engumuntu o events management. Yes. In the sense that whenever makulo mcimbi nguyabe organizer. So which means uyaphiwa futhi la njalo lemvumo yokuthi ehlela amaculi ukuthi abaculi abaza uqhatsha bani ngoba lozadlala kulo mculi. I think you've held I've lost count of the festivals that we've held and also some of the events that wena self you've held. But time and again kuleyo mcimbi sihlala sibona amafesi afananayo right urecycle abaculi and ngabaculi abafananayo and abanye don't know ukuthi wena ubakhetha because they are good or ubakhetha because ngabangani bakho or ubakhetha because wena maybe bakunikeza ama kickbacks mawusubafakile kuleyo mcimbi bakunikeza maybe izimali you understand ukuthi hayi since umfakile so mina mabaze ngiphatha 5,000 nanso wena 1,000 kwenziwa yini ukuthi imcimbi yakho yonke oyenzayo wena there is a certain crew yabaculo bafakayo kuze kukhale labanye ukuthi uMapressa vele uhlale isivalela ngaphandle noma ulungu MC uzothi uMapressa isivalela ngaphandle kungani unovalela abaculo abanye ngaphandle kwenziwa yini khona alright ngizaqala ngikhulume phambi kwabantu khona ukuthi oyedwa umculo ongaphakamisa isandla ethi Mapressa ndoda wakwangifaka lapha ngakunika malini ngaphandle kwemlambozi akula so imlambozi uthi ukuthi kukhona baye bakunika khona uyazeni umlambozi wakwayifaka bakunika hayi ngingabafakanga ngithutshe umuntu othi ayifonela imlambozi lapho utshela ukuthi ngiyayifuna alright umuntu eyazi mina ekwazi ukuthi imali mayinike wena kufanele ukuthi sifikile kumlambozi uyandaseni yiba abantu embacabangayo impela abake bathi semfika le mali hayi nansi imali ikhiwa leya selibhadala bathi ndoda siyaqala ukuthi umuntu esorganizele into enje kuyazile ukuthi umuntu ehambe ba keep abakukhiphayo impela bangiqhubela yeah bekuyiphathi yokuqala le ekuthini wena maybe there are kickbacks so what determines you ufaka ama artist wafaka ngoba most of times uthola emcimbini wena kule njengoba ngichila kule certain uluhlu oluhlala ukhona siyabe sikwazi ukuthi wena so band ezinongulawe wena izodlala but kulabanye jofa abangeke bedlala and ubona abantu uyabaza abantu bengungune emakhoneni ukuthi uMapressa vele ezileyo emcimbini ekhona ngiyazazi ukuthi mina ngingoba nangidlala and ubeze becomplain ngoba uthothi la kukhona emcimbini okhona abanye bechinga ukuthi uMapressa ezilonge nguye phethe umcimbi mina vele uzamfaka uzamvalela ngaphandle ngoba abantu sekwazi ukuthi kungaze kubuye wena isikhulu esifika sithi Mapressa sicela usenzele umcimbi why bona bethola bengasadlali enzaqala nguphendula lapho ukuthi ngitshelile ukuthi unithombuza into zonke ezenza ngathi mina i-event planner umuntu osotha umcimbi ngubheke ekugcineni and lama contact ngiyasendayo ngikwazi ukuthi kathesi makufuneka isound le stage either yafonela uMakhore or owinya ekhaya into le ngiyayithola and ngiyakwazi ukuthi abantu uthembeka ukufika la umama endroba abandroba befika la akuna into enzima nje ukuthi ikhiwa likhiphe something like 20,000 lithi libhadala istage ne sound into le igcini yabuyanga oyigcini ibuye late umuntu rongo asolwana umuntu olethe izinto yimi mina so let's come to artist now elwa uB amakhiwa amaningi la bezifunile ama artist awo so are you saying most of the times abaculi amakhiwa mabethi nanku umcimbi sicela usenze lo mcimbi othile bayakutshela lama artist omeli wafaka yes but the point ukuthi sometimes kungani kuba uniform kufanana imfunu lo ethandelo futhi something phela wena ngicabanga ukuthi usubala abantu abarecordayo not abaculi ngoba nxa umuntu ebize event kathi uthi hambani le ngikhiphele ingoma e-studio ngilethele uyafuna ukulenze something e-stage ngizokutshela ngabantu abayi2 kune group othiwa iCar Arts you understand
i-car arts ungayiletha nje leta awusuzizwa ukuthi hey sefuna isitshwala hey kulobuntu natha amaphilisi ongakadli bafaka istage bacha into yabo then they go ukuthi badlila or abadlanga bafuna ipay yabo bazodili and bazabe deliver and bazawusala so what are you saying about these other artists abakwenza right A1 so are you saying i-car arts kuphela kwenza right are you saying i-car arts kuphela kwenza ngufakele uB uthi mina ngawumuntu engamfonela on my own ethi Mapressa ema artistini wonke ayirumbu ola kuqala ongaliqamba ukuthi libuye lapha mbani ngaqamba uClement Magwaza abayilawe ubachila ayingingani ngowami umbono ingoba ngombono wakho banazibani ngombono wakho laba abanye ayikho abanye mbachela mfuna ukutshela funa omnye umuntu oli artist lapho khona sefuna ukuzwa more ukuthi why Magwaza so yiko mfuna ukugcila ngakho uMagwaza ngenkwazi ukuthi izafike deliver right are you literally saying these other ones will not deliver right is that what you're saying lethele mfuna ungizwe kahle mfuna ungangikhuthi wona ngithe uMagwaza ngamfaka uyafika ukuthi whether kuyabanda whether kuyachisa whether kule sound ebhedayo whether kula sound uMagwaza ngafika ngimfake uyafike deliver you understand omnye artist uyadefika ethi no ngechaye sound enje iza ngehlisa igama okay right yes iza kwehlisa igama but lapha ubhadaliwe ukuthi uzochaya ngesound leyo ekhona naleyo that is available ngenyinto esaphuzela ucompromise umculo wawo because look at this way mawufika mina uthola ukuthi ngithola mina ngi-artist akithi because mina ngeke understand kahle if you look even a South African artist balento abayibiza bethi i-hospitality rider le sound system right bale technical rider yabo prepare so wena mawusithi mina because ngibhadaliwe ngithole kungamagapha gukum uthi ukuthi mina ngifike ngichaye kunjalo into itsho right ngifuna ukuzwisisa kwangwana ukuthi that's why inte uMagwa kulo muntu ongadeliver more than okungayenzwa uMagwa so is it wrong ukuthi ngifike ngicomplain mina ukuthi sound le ayikho right is it wrong is that what you are saying right mfulethela ngifuna ukuthi ungizwe kahle ubhadaliwe isound ayikahle right yes isound ayikhali yes. It's my brand at the end of the day and image yami as an artist so ngachayisa ngizwa labantu basola mina ubiwa ngona ngihlulekile so what are you saying about it ubiwa ngona ukuthi wena ma usizwa nje leyo 20,000 uthi uyayinikwa khona ukuchilo ama hospitality lawo awusadili lawo wena ngoba wrong phela for omimalayicha maybe uyavula ishop yakhe uyakwazi ukuthi nxa mbiza uClement Magwaza mbiza umuntu obuya lezi speakers akhe efike ake echaya but when I last minute athi mina ma unike 20,000 ngiyabe ngibeke ngela sound yeah so when are you saying ama artist kumele beye le sound yabo ama artist kumele ebe ele sound yabo because I don't think what is proper ukuwe wena organize event ngithi mina kunga okuyi problem wangona yikuthi wena maybe uthabela imali ungasazichazi siyabuya sizocha okay umuntu lana uyazi ukuthi nxa ubizi artist amakatari generator yonke into buya lakho okay right but umuntu uyakutshela ukuthi no mina ngisebenza kanje I logistic yami ithi 10,000 so right now stage work yami ngiyakuzwa kahle bonapho but don't you think ukuthi also lina as ama event organizers kumele kulungise khona ukuthi kanti ma artist lokukhala ngesound or likubheke before umcimbi uqala angithi singalindi ukuthi artist izikhulume ngoba ingathi sikhulumile kusasa lina isayifaka emcimbini because lesithi ukhuluma kakhulu uya complainer sifuna ozibani bali bethu esikwazi ukuthi ngaze bebuye emcimbini abakhuluma mfuna laba mfundisise konami thina singabantu besintwini understand ukulamaloyo kuleni sound mina ifone yami le loba ngayithe ngayo yela iza yenze problem kodwa ngiyakwazi ngayivula la ngifaka ifingerprint yavula eza yehlula ifingerprint yehlula ipassword kungena umuntu engamniki ukuthi maybe senjinje ipassword uyandazi into yangone yabisila maloyo so kuleni day ozathi hayi madoda la nchodela ndibona isound yala nansi okay right do they refuse to explain mfuna ngiyizwe kahle indaba yesound labesichaya khona abantu basekhaya just wangena uthi kadu ukuthi ikatari off or ayiko off babe ngawuzwisisi but wena mawulo ukuthi ngingo uzama ukuchaya into 100% uyabuba westeli isikhathi asilesime khona kungingo because most of the times ngiyathi maybe ama event akithi organize kahle
Ndokuqhathanisa ama event akulelana iside yelizwe lethu. Angithi silabaculi esibaziyo vela abadumile. And balu invite, I think me and you have attended such events whereby these people they are sharing stages. Kwenziwa yini ukuthi ngapha on this other side, right? On this other side. Oh. Alright. On this other side, kwenziwa yini ukuthi compare ama artists, right? Let me mention names. Let's have Alec Macheso. We have watched Alec Macheso, I think, together also. We have attended imicimbi yabo Ozakaria, abo Makngwazi, abo quite a number. These people every time whenever they come on stage, we have to come to but I think most of the time is more bigger when a Katarini yagiti or an artist agiti. Kwenziwa yini ukuthi kula lesi sikhathi esingango 10 to 20 to 30 minutes kuchunwa isound lamakatari iyabe ngachunwanga yini or ingatestwanga before kwenziwa yini even if you try artist at the corner still manje fika aso plug and play bafika ngingo uthola abantu sebeze besilwa e stage uthola abantu kuzokuxabana ukuthethiswana or abantu sebeze bephuma ku event kwenziwa yini khonoko khona kuyumkhuba phela ukuba unprofessional, you understand? Ufuna ukuba professional. Uyabu unprofessional ukuthi ube professional. And kusaphendula umbuzo wami yona lo engikhulumileyo ukuthi umagwaza sengangena isound ihlangene. Make sure ukuthi ku background ngapho engineer lo abe busy bezama ukuyiqondanisa. But ngoba abantu labo uthi ufuna bezwe kahle amakatari vela abawazi. Ekhaya vele babe ngakwazi rhythm kuyiphi lead yini babe sizwa nje ukuyingoma so they deserve ukuchayela noma lubudaka because all they care about is sound. Umfuna unzwisise kona point awusoze ilungi sound lobo ndingo chaya siza ukuthi okurongo yikuphi because lina liyakwazi thatha umuntu one eme phambili ethi no phakamisa ibass so when I say yehlisa but mawunobumile isikhathi loba sihamba ukhumbula ukuthi the same umkhiwa leo oqhatshileyo ufana nabantu laba isound yayazi manje sizokukhala ukuthi ngo yena uthi isound right uthi isound kule ukuchuna lo ya kakwazi so yena ubiza mina ethi kathi sibhatalina safuna uchamba kantari selifuna nje okay asifasiphote khona basime khona ngifuna ukwazi ukuthi right now are you telling me ukuthi wena ngoba kulabanye futhi same events in organizing events wena self there are sometimes whereby kulabanye besuke bekhononde ukuthi wena engane izimali zabazifiki kahle kubo do you pay all artists wena ababe uyakuba qhachi to perform at my events do you pay all of them awukaze ube le problem yokuthi you underpaid me or udle imali yethu ena leyo udu ku podcast utsho live ukuthi wena angaze ngithi angaze ena le inkulumo iyabe ikhulunywa umuntu vele ungambuza ukuthi uMapressa yuphi umcimbi wankhona uyengaza ke mqhachi understand cause mina I make sure ukuthi ikhiwa leyanika imali yakho wena ngoyenza ivideo or yenza iaudio ukuthi ayi uMapressa ubiyele imali so understand wanika ngiyenzelani kulomcimbi okwaba khona ama artist kaphumelanga sengibonisa ubungozi ngoba ngumdala kule game right for example sithi insimbi zezwane sezinikwe 20,000 ngazi ropa mina ngazinika 15,000 zangaboyi emcimbini ikhiwa lathi ngifuna imali yambeki ngizayithatha ngayi 5,000 esengidle understand so are you saying when you have never taken never right first joy kule indaba futhi la yabona kwezengezo zomcimbi and abantu ubona sebe complainer and I'm thinking ukuthi ngithi wena ulobandlululo when it comes to music in saying when you because most of your events uthola kule rumba lesibiza sithi chova yes whereas kulama artists akithi abacula standi abacula disco abacula different contemporary music that is out there the yonke music ekhona but why is it imicimbi yakho yonke wena uthola kule chova le rumba most and then all these other ones abekho or bambala maybe one or two but the rest bonke laba ichova irumba are you a rumba fan ngingakaphenduli kona are you a rumba fan no I'm not a rumba fan I'm not a rumba fan why imicimbi yakho iyanda ke rumba akuthi ngingaka ungiqambeleni artist performing artist engaculi rumba no they quite a number
Nte qamba 1 kulo silaba fowethu abacula umaskandi nte qamba 1 yes silabo Zinja Zamluma siloba amehlo kaZulu silabo bathi yini abafana bakamzilikazi khona Zinjo sile uniki esiqhawekazi they quite a number of ama artists akithi abacula kakhulu maybe maskandi ezebhubesi there is quite a number alright into ibamba lapha imfuyo iphendula ka2 ngoba ngiyaphendula ukuthi vele angiziqambeli mina ama artist ikhiwa yele qambayo ukuthi ngifuna Clement Makwaza ngifuna insimbi but mina ngingaqambeli ikhiwa kulabantu vele ngeke ngibafake indaba kakhulu into zayenza mawuthi imali yekhiwa awuyeke ufike le Qatar weather uyeqayi kuyele ecineni ujikuyele upha so yeah sithi uzoyenzani konami yona that's why ngifake example so la anti backtrack and most of this other music I think irumba what I'm understanding ukuthi when you love ukuthi irumba wa charge right most of okay mana mboyike these other ones it's complicated for them to perform live ma ungabona uZinja Zamluma edlala iCD ma ungabe umbonela kude sungathi ucha live xa ngabe phethe isiging because into yakhe yabihlangana uyabe ngani kayenzelwanga uyazi kulomunye umuntu oyabe ngani yimi kathesi mina kwawuzithi uAllen ngabalethi kuma promotions thathi mic ngichaye uyazi but yasubona lwazo uAllen umuntu lo kumele ingoma yaphela simchaya manje ngiyakungasa so kulomunye umuntu ozabe yabuka DJ Mapressa uvodo nxa usathi uvodloza yena uthi DJ Mapressa akahlangani lezibongo ezikhulunywe nguye so lapha umbuzo wami uthi bakhona abahlelekileyo bagcina bengaqhijekanga bakhona abahlelekileyo kuba lula ukuthi ubabize ubafake emcimbini yiko imfake example wathi ungathola iphone call ikhiwa lithi ngifuna ukuvula ishop ngabiza bani into ngabiza uClement Makwazi ngiyakwazi ngingayifika iqala ingoma kwamba unasipampana nesenje la lobathi usuvalelekile ukuthi usuzondile iband ayifiki you keep on mentioning only one band silama band amadala aba khona la kuqala that have always been there in the game some uyazi ukuthi ngikhuluma uMakwazi siyasebenzisana kakhulu igama lakhe kasoze kusasevuka emfonele ethi hey zoto lento broadcast yesikusha njani ithonela ingikhuluma esikusheni senu uMakwazi akasoze ekulokuze bona abanye laba sebangakhuluma bakhona abanye engabasebenzisa but ungathola sokuyinkulumo hey ungiqambeleni nikazi webhendi leso achona wayidlala ngebhendi nale unukhulumelana into esivala zino so right now are you saying you are finding a lot of because I think when uzusolo to the point ukuthi emalangeni Jofi uyindoda ekatrenda kuleminye ingoma ekhona ingoma kamaskandi I think maybe since umaskandi vele kulobuhlatshana kulobugabazo kuba khona akakhulumekanga kahle kuleyo ngoma yena self engumapressa so ngicabanga ukuthi maybe kusengomeni ngasengicela maybe kubangelwa ikhono ukuthi izinsolo zenziwa khona ukuthi maybe umculo wethu kasithandisisi o uyasibandlulula o sisebenzisa nzima ingoma leyo yazi EP ingoma ngathi ukuwahlatshelwa kuyo wena ungahlatshelwa kahle hayi mina ngiyahla uhlatshelwa kahle ngoba ngahlatshelwa sazazi wahlatshelwa zona kahle ikhona enyo ekatrend emalangeni I think abantu bebeshiyashiya ingoma yakhona hayi umaskandi hayi it's a well published song it is out there ingoma kaSigodo yes ingoma kaSigodo it's a well published song so that's why I'm saying it even announcing ukuthi yipi ingoma yakhona there's a song whereby kulo Mapressa engomeni yakhona and I think he knows it very well uSigodo ngumuntu wangona ecile yes iSigodo esikhuba bathakathi hayi ngicala ukuzigamela njalo impela so now awumazi artist okuthiwa nguSigodo hayi awazizwe yini irumba hayi umaskandi hayi so ingoma leyo na uyazi hayi angayizwa hayi because ingoma umaskandi uyamlalela ya umaskandi ngiyamlalela kakhulu so ngithi ukuthi ushow ngoba I remember there was a show when you attended manager there was a show he attended where iSigodo izicimamlilo they were performing yena he was the MC I think it was the launch of Zinja Zamluma CD so I don't believe or buy it I don't buy it mina mayithi izicimamlilo kazazi ngoba he was launching iCD
kazinja zamluma and ama supporting artist isigodo was part of that. So I don't buy it when now you're saying was ukuthi uzinja elontsha are you having a beef with MC mina ngazo MC mina ngafika nje ngiyabenzele ininto but ayi usigodo nyabe ngithanda nje uto usigodo usipoto kono kodwa but labo owabane ayi angimazi nyabe okay I said you gonna I see you have got a lot of soft spot when it comes to humor compared to all these other artists. Who would you say when as it is a better artist right now in your understanding, or say would you say now you are in league of those people that believe with me when I is an artist you are better and you have done more? nguzwile kodwa umbuzo ngizwa kahle ngifuna ukuthi if you were to rate yourself when as an artist, how would you rate yourself? Because I know you yes when yourself as a person. Mina ngumdala vele ngoba ngikutshele ngama sales na lawo mbona ni maybe bavili o munye o akola ongakwanisa ukuyithengisa 1000 copies. But asikuboni phela kwazi inkundla zokuxhumana la even uma ubona kude Joy maningi ama platforms that are there awubonakali ekwezinye indawo maybe ubonakala kuse page lakho kuphela ngoma status akho, but why don't you also put imculo yakho all over kube inkundla lezi kulabantu abangekho right? Uthini ukuthi kulezi inkundla ezilabantu abangekho right? Ozungafaka into uzothi asamele lo admin ose America uyoza approve then that admin yathi that's why umuntu ose UK ufala umuntu osejele ucabanga kwakulo lapho uhamba khona uchayise ngomuntu anguyathola lezi zinto zonke kodwa evalelekile ukuthi elokuzi ngoma usejele yasungaba lezi moto zakho phandle but ngeke uyebona ama girlfriend emoto zakho but yawulokuphila impilo lama girlfriend. So umuntu angazi ukuthi sibungu bani thina wothi nqa umdlwana omncane ungaka so uhlu ukhiphe izibungu ngaphansi kolimi ukuthi uphile kulesi isibungu okulabantu abase UK umele besikhitshwe yadase uthi ngayavunyela manje asiyazi into yabantu nalesifaka uthi ngayavunyela athi izaqamba 2 3 abantu abanye umele be lokhuzo ngoba asazokuvumela ukuthi uqambe amabizo orokona abasebenzi hayi asazokuvumela ukuthi uqambe amabizo abantu kanye izotha ko UK kulama free wifi asime khona so are you saying when you don't put it there because imisebenzi yakho maybe kunika sa-approvanga uyakuyibhale kahle wena wayifaka kahle imisebenzi yakho? Mfuna ukulethela kahle ukuthi mina ngithembu yetsholotsho ngize ngakufanisela imphendulo omunye umbuzo wahle wananzela ukuthi ngikhaza sidubeka ngisithi kwakungela radio so sengashuta ivideo yami ngefoni iphuma emnyama right kulomuntu oseZimbabwe kulomuntu oseSouth Africa kulomuntu ose-UK yes you understand so ngicabanga ukuthi umuntu ose-UK kumele understand indlela embeka ngayo izinto le content ebese sithi hayi umfana lo kushota iPhone ukuthi into yakhe le ikhaya you understand ebese support ayikona ukuthi umuntu ozokhuluma use-UK kodwa ukhuluma ngokuthi ifoni yami emnyama ye vela ngisebenzi ngihlale eHebrew i-ready butler umfazi you understand so kumele ungikhayelele ukuthi vele ngisebenzisa ilokuzeni okuyi-Samsung thile okunjani njani you understand kulokuthi utsho ngecontent mina I like umuntu othi no Mapressa umzila wegolide bhedile lokho into lokho you understand yenza so but so abakwenza umuntu ozongitshela ukuthi why uphuma umzila wegolide unengalo ezidakulezwa so yiko ukuyenza abantu abase-UK for example uGary Thwala sike sathwalana kakhulu lo Gary Thwala into zayo ulokuthi ephakamise umsebenzi wami you understand yena umuntu uyabizwa ngithethisa ku inbox uzolokuthethisana vele hayi vele ukhona ukubhala sizozothola impela emaphejini live screenshot ngalethi hayi labona umuntu lo wayicela uncedo into ayangicelela bona ukuthi ngibona udiz njani ithi maybe lapho wandiz so manje mina lapha ngiyakuzwa konke njengomuntu ophatha imicimbi uyenza ama events because singakhuluma ngakho konke osokwenzekile lokungenzakalanga sifuna ukuthi masiphuma la namhlanje ama-artist la safufusa sakhulayo maybe kukhona ongathi kubo wena yenzani kanje ukwenzela ukuthi ngilibhuke yenzani kanje ukwenzela ukuthi libhuke la kwezinye indawo kungakhethelekile ukuthi iyiphi genre abayiculayo
hayi uyazi umbuzo lo ngiyawuthanda kakhulu into okumele yenzwe iartist ukuthi uphume uye ngaphandle uyelalela abantu bathi umbani number 1 mawahamba kahle ubhode kahle kahle sungathola maybe answer yakho isithi insimbi zejwana yenza exact nje insimbi zejwana ubusufaka lokwakho lakho ube unumber 1 yakuzungale kwabo okay mawuthi umuntu zejwana sifaka 99% ufake 1 kube 100 so wena ungathi so mawuthi ukukhatha kakhulu insimbi zejwana kuthi wena usukhatha more than zona so hamba ufunda kubo ukuthi kwenziwa njani yes uma usizwa ukuthi kathi umagwaza lo ade khulunywa Mapressa uyembukela estage ngelihlo lokufunda ayikho lokuthi uyeyisa ngoba vele uza kuthola ukurongoza nje umagwaza stage but ungahamba ngelihlo lokuthi no mana ngibona lo usithi umagwaza mayenza so mana mphezulu kokwakhe ukana mphindezele yiko cause abantu abaningi bachaya studio ungathi umuntu hamba echaya studio ayiba record abachaya but ungamlethe stage kube nzima but amakhiwa awuqhathayo ngokuthi uzochaya ngapha stage uzonandi hayi studio kanti kwenziwa yini vele ukuthi I think there were years esidlula kuzo la whereby a lot of artists bakithi jofika kule in this side of Matabeleland and abasegoli they were seeing recording umuntu abeqale ifeni njengawaqala uyifeni kaAllen kumbe wasebenza lo Allen wagcina wena la usuyi artist to record baningi abanjalo abaqala bengamafans kwenziwa yini ukuthi ifeni igcine nawo maybe sicomputer le main artist yikuba khona kwa talent yikuncoma ongumona kwenziwa yini lokho wena usukhuluma abafana babe selunchini because as it is going mfuna uzwisise amaqembu bangathi waqambe manje kunamaqembu amaningi kakhulu but art yakithi is still on the ground ama artists la uya record 1 uma record 2 ekambe echayipakini lapha ukuthula yiko utsho ukuthi wena ukhuluma ngokudlala mina ngawukhuluma lami nginje so mina kule into engiyenza lapha nje kweart and ingenzela imali ngoba hayi mina ngiyasebenza iart usebenza iart so akula restaurant uthi ngiyaqala nge-restaurant then bese ngisembuya ngenzi iart hayi ngiyaqala ngekhathutshani samoyi sembuya ngenzi lo so lapha ukuthi laba abanye abafana basuka iart yi-hobby babe vele besebenza some almost of these artists i-hobby manje ukuthi mina umuntu echolo maze uhambe kakhulu ngesikho sithi i-hobby ukuthi into zokudlala nje amatopi ukuthi uchitha isikhathi yes ukuyahlala ema ito isikuvi emakhaya ukuyahlala emasinkini so wena ukhuluma abantu ababenza kulokhuza lokho ukuyahlala emasinkini thina yinto kuyamele ubhadale ngayo rent ukuthi ukwazi phela inyanga yaphela ngibhukwe nga oro yini into eza lethi imali ngoba ngikutshelile ukuthi angiyeke urecord namuhla uthi lo uze niphuma kusasa uthi wena uyathola umuntu irecorda namuhla efuna ukhipha isithi kusasa uaffecta njani umculo kuluntu into so kusho ukuthi yazi le nto ayihabia sakhula nje uthi ayihabia ulukuluku veve isasasa ingwabo into liyana itatata itatata songokunye la but kuyazalana kuyazalana nxa usanda khipha into so uyabona akayibona amaphutha so uba le habia yokuyithengisa okay understand so abantu bazazwa ukuthi ukhipha iCD so waphuma ihabia vele suzothi hayi ibhesi yakho ingane ayichayi kahle you understand so qala unjani umarket njengoba ngitshela ukuthi mina ngiyakhipha iDVD ngoAugust athesi ama newspaper wonke kobulawayo asesupportile asembhalile abantu bakhuluma ngayo ku Facebook kuphi so ngihla ngikhipha into lana loba kuyimboza abantu bonke babuya bethi mbo beyithenge bevuke bebona usasuthi imboza kodwa 70,000 copies uzuthengisa so yiko ucabanga ukuthi yiko kwenza kulezi insuku ngoba ungathi ubheka le micimbi wena uMC and will agree with me ukuthi imicimbi kulezi insuku ayisagcwali njengaqala kwenziwa yini emcimbini kulokuzijwayeza into engekho and kulomunye umthelela wakithi esintu noku unga understand ukuthi ubisele emuva kancane uye ku2012 akula mculo mebho wayila i-t-shirt kwathi ungena ukuthi wonke umuntu usenza ama-t-shirt wonke umuntu ma-t-shirt
you understand siloku qina ngento eyodwa siyekele ezinye so uma ukhuluma ishow awumela uyichiye na into yama computer hayi abantu athi sebebhizi kuma WhatsApp lo muntu ongena WhatsApp lo muntu ongena Facebook so enalana ama hard copies ama poster pesta mina qhubeke konke kusamele kuqhutsheke konke you understand kusamele kwenziwe are you talking ukuthi even ukuchaya estradeni ngoba kulezi insuku ngiyakhumbula wona ukwasebenza kakhulu ale wawumuntu lalibophela izipika libhode zonke indawo ngisho even la pressure kwanguludela khona eZimbabwe ngwawo la ithi makusithi liphumile lihambe lipromoter but kulezi insuku akusekho lokho kwizinto lokwana abantu abasapromote uyezothama kulo mcimbi ngabe theater kulo mcimbi uthi uyafika lapha emcimbini wakho uthola abantu abayi5 kumbe 10 and we are seeing also the same show that maybe you might have watched uyibukelile last month kwenziwa yini ngongwa into engakuphendula yona ukuthi nxa ungene ku industry nale omculo kusafana lempilo athesu ungacheka abantu abafunda labo grade 1 kulomunye umuntu lemoto kulomunye oseyisporto kulomunye oloba njengakajinje sam grade 1 nje ongawuchemele egabheni kazuye zamatopi so into leyo lokuduma kunjalo omunye umuntu sengathi kukhipha nje isidila kuqala sichaya phansi awufana na akuyi ngeminyaka ukuthi ubani umdala usabani bani usekhulile wazokubona kusetshenziswa phela art yes so wena ungathi umfana ngafunda la esikolo ezilongini engasa promote estradini nama sa promote no ibrand yakhe isikhulile you understand sengathi ngafika edeep creek uma ukuhlokula abantu abayi 5000 kule stampede ucina abantu begamulana so kungasabonakala ukuthi la funda lonke eclass na usukuthi la ungafika edeep sleep unathola kulomuntu oyedwa ekhati ndothi uculelana wayingade inkomo so are you saying we have got self glorified celebrities ukuthi uyazitshela nasengikhulile engakhuliswa ngabantu yes kwenziwa yini ngoba umuntu ecabanga ukuthi ngasefikile kodwa engafiki ye kuthi ena le picture ngichobe ukuthi as long umongezi ngafunda la ku 7 sele motor la mvele ukuthi ngazi le motor sungaboleka imoto eyinye ubizo stage uthi ngiyakho khona ukuthi nga record kudala record kuqala kula hayi uthi wena sithi for example sithi insimbi zingena kudala emculweni sungathi as long insimbi zile ma CDA i5 zingasa promote estradeni mina yilama CDI 6 lama sa promote ke estradeni kanti inhlanhla zethu azifanani you understand so kunoka ntumelo bezizwe kulomunye umuntu elathi lifike khona wona bebhehle bambiloto ehlebele izimali omunye umuntu evula icompany kumsebenze azolwise ke so lapho uzavulekela khona uzavulekela akuhambi ngeminyaka so kubalekile ukuthi umuntu still go back to traditional ways ubuyele estradeni umarket upromote ukuthi imicimbi igcwala yikho into enyake ngikhuze equality of music ababe producer okunye nawo kulento yake ngikhuzele omaskandi understand bethi kathi thina why singayenzi kwenzeke ngithi no kanti wayivela lokuchanga isandla esingekho right kumaskandi hayi ngathi uyahlasela kakhulu hayi alright mana inkingi uyahlasela awumthandi umaskandi alright masithi insimbi zejwana sithi maybe ubrema sithi maybe ngoka 2000 u0 2000 sithi for example uzinja u0 2000 okay ngathi abantu abalinganayo ungakufaka ngokweminyaka but insimbi zejwane zizohamba zizodwa istadium zithi sifuna ishow lapha sesizochaya but umaskandi bazahamba be100 so bahlala beliqembu so uyabe ngekho show ukuthi abantu labana bakhona vele ngabakhe or ngabakazinja so bayashare but insimbi zejwane ziyazibona ukuthi madoda sichayi itheater athi abantu abayi4 chithi abantu abayi4 yale so umaskandi ungam MC yawumboza zomunye umuntu ethi hayi mina vele andlali kathesi ngiyavala umcimbi kwenziwa yini vele khona ukuthi uyathola abaculi maybe uthi lisebasemcimbini babe ngaphandle udlala abanye abaculi bona basase ngaphandle eyali vini ukudlala uthola kuyingxabano I think utholakala kakhulu yiko phela ngisho ukuthi uyabe safuna ukuthi kube namafenzi omunye umuntu ebesedlala amafenzi omunye umuntu insimbi zingahlala phandle kuyizo vele zichaya kuthi estage yongela abantu babe mangile lapha bathi kwenziwa yini ukuthi yibo kwakhona esengenile umbone sephosela izimali ebeyalini ukuthi mizi yabe yazi into ayenza izimali lezana eziphoswa estage zigenuine hayi imali ke lapho silokhuza ngoba into vele siloku zenza ngoba nomfana uHope kudala kwethu vele saqala ukhonjolo Hope
sasiboleka maybe kumntu 10,000 sihambe sithwele sibeke 100 phezulu ngiyakhipha 10,000 yonke ngikwathi 100 hayi salunata mfana ngibisele iwallet so are you saying izimali esilekuzibona ziphoshe emastage mfana iyabambisa abantu ukuthi ngaze ngiphosele imali uthi umkhuhlane okhona nalo ebathini ayithi maybe ngayenzeka akusho uyakhona sibi kodwa kukhona mina ngicela ukubuza lapha as much as vele wazukhala okay hayi umaskandi ngathi awuthelelane labo kahle kulamanzi ukhona umfana omncane uthiwa umfana kaMajola uphume Tsholotsho uyamazi yamazi akho ucabangani ngaye kwezomculo uyathi mfuna okay mana ngianswer indaba kaMaskandi ukuthi maybe alingiso mfuna ukuthi ngianswer ngomculo wonke mina ngananzelela ukuthi into manje kule skill kule talent umuntu ole talent esikhathini esiningi asawumbona ehambe engcolile chayikatari hambe yedwa igcwala iganga ezebanje umuntu emgezise benze ininto yona said into lani nganidlozi talent but ifuna umuntu ole skill oza ku manage yona said so omnye umfana lo ngamutsho na lo mfana usengaculeze yekela manje bengamuzwa bethi hayi ngoba abantu kuyayenzeka abo umuntu antu bengakuzwa nge-environment yabe yakhe majola abafana abancane laba bazacula sikubona thina la sisacula bazabuya ngaze sifile manje ukufa komuntu nje uyathatha 60 years lo majola wabona yazifems bakhona abadala abavalela igenge encane babe vele umuntu mayenza athi sangeke sithambe kuthiwa igolide selitholakele deep awungeke ukuthi udophi nako kunye Mapressa hayi udopisa kalakho loba imubhuru wakho njikelayo yebo so ama-artist uyabefuna okwakhe laye so awufana umuntu oyi-artist esikhathini esiningi yabe ni-artist babaningi kakhulu ekhaya but i-management yangona yabe sifuna umuntu oleskill owafundayo i-management bakhona yini ama-managers so thina into esingelayo kumthwakazi ngabantu abakwazi ukumanager oChico otira bakithi besingelabo okalawa Jasmine to groom these artists identify mold and grow so mina uzuzithuthele wena but ngokucabanga kwami almost all these artists abakithi abakhona baba lama managers so are you saying ama managers that abakhona currently they are failing to work ngaqalisa ukuthi maybe uqhatshe abantu abaza manager ungalunga ke la ngoba manager labo laba abalayo iorder so kokunye umuntu liyaphila lonke so uthawu imanager yathi umanager so into lana yamangayizwisisa mfuthi pizza something ngifakele example mina yinje so kuleni into okuthiwa i-bulldozing but wena kwa manager phela ama artist vele ngiyingozi mina yingozi kwa manager i-artist laphumelela wena a project mina manage artist manager certain project okay do you know kule ngoma esake sayi remixa lo Allen one of i-album i-cassette la ke so ngathi cula ingoma e1 kuphela start ingoma i-cassette elidala silifake la kube ingoma ezi-16 labantu ezi-CD kwasisebenzele ungamfonela uyakuconfirmela no umcabango wami ngathi no abantu vele kulanto babhizi so asibanike so o manager laba bafuna ukumanage la sibuyele khona hayi yiko inti nxa kungaba leni indlela yokuthi nje cause kuloku manager kulokuba umngane womuntu okay ukuthi maybe ukhonjiwe deep sleuth then ichere yakho masithi are you literally telling me ukuthi wena are you literally telling me wena ukuthi most of these people that call themselves managers bafakwe ngoba bengabangani balabo artists yes ngoba kade banjani bafakwa yibo ama artists kumbe bazifaka bona bethi mngani wami mina ngizokumanage because uma waqala ufonele wona ama artists kathezo uthi ngicela ubone event calendar eyenziwa umanager uyile wazoyiletha igama leli liqala vele kahle kuphela njengoba bahlala emafleti bahle ziphose ukuthi event so kuthi ngicula ingakani la event calendar uyabe ngakwazi lichone lona you understand so uyebuza manager this one ngicela nje into le iartist ungakayitsheni ibe yazi event calendar wena la imanager mina akula umuntu ongakwanisa ukumanager ba ngesikolo vele inilabo abancane ngokwesikolo so angeke manager umuntu olesikolo esincane kulesami engena mbono
ongangiwami enzathi mtshela ubonile wow njani mina ngifuna ukuzwa kuwe akuyithi wow kimi then ngapho imanager yami you understand so yikho lapho okusadinga ukuthi kudingidwe kulungiswe khona mina ngathesi ngawutshela ukuthi sengikhulume ngingedwa ngingelamane sengikhulume amakhampani ayi-20 engiyasebenzisana lawo nge-launch ye-DVD nge-promo promo yes so ayi-10 sesivumelene understand so mayizaphumelela imali vele yakhitshwa amakhampani analeyo mabili mathatha ama-artist akayithengise vele ngeviki singakayisebenzi you are the highest selling artist when is it is mina phela nxa bengaphindanga izitayela zawo zenezokumbophisa i-DVD seliphuma lelele lami vele mhla lipremiere ngiyenza 80,000 so abakubisayo ngabafuna ukukuncindezela ngabafuna like they are trying to destroy career yakho khona ngathi ukhulumile ukuthi kulabo abantu abangicula kubi yes thina nje sizalele esintwini mina vele umama wathi mina phela umama akazange wangithwalisisa ke ewodiwe vele wayeseyendile so ukhuluma umuntu umama kwawodwa waze waqeda ukuba labatwana uthola ngama-crayon nje omunye isibongo esakudube ulandelayo khona eliphambanisayo lina libabili kube khona eliphambanisene lo maybe ngumculi kuya kumele likulungise ngendlela yokuthi akumelanga kuzokufika maybe ekuculeneni kumele kube yinto ehlala phansi naliyilungise njengamadoda yikho phela engitsho ukuthi as long uthola ukuthi umuntu ulabatwana abayi-5 bonke wabathola iwodwa because mina vele ngeke ngithathe phela ngingakabi lo mntwana la ngizaqala nguwodwa uzuzithwale so abantu bona bayibajale ukuthi umntwana ngikhona vele uyabile sikhanda sesali simazakhela yena nguye umuntu owathola ukucula onjalo okay first asiyekele angithi fast forward to like sase ku art yakithi kulama artists abakathi abaningi amaqembu amaningi they've been groups and they've partnered they've worked hard amaqembu keep amadlala amahle kakhulu amnandi abantu bejabule kakhulu but ususizwa down the line sebe separate kwenziwa yini why amaqembu akithi amaningi kube loku kulana sasebenzisana umese formula yakhe umese formaleli umese senzo wakho umese kwenziwa yini so izinkulumo ezikhona kusuka kutheni yazi ukusebenza kwabantu kuba nzima ngoba even lama twins uthola elinye lisport elinye lingutitsha pho abantu abadubhane bekhulile uthi senze lokho uyakulo umqondo wemali omunye umuntu welomqondo ukudla inhlanyelo so khonapho ukuthi lizwanana so ungabhoda ngalo uyelungisa idili uthi vele athi ungeke uyefika ku-MV magogone awunike imali yepetrol ukunike imali but ngepetrol uyakhuluma ukuthi imali yepetrol ngisuke ngayo ipitori le ayitheli 300 yangona onikileyo ngazofika la ngasela senti so angeke sisazwanana ekhulumeni right ngicabanga ukuthi yazi sesingachona wena phela ngayilawe sesingaxoxa maybe kuzokuyosa but namhlanje sizoyibamba khona lapho babukeli ngithi mina before sivale bengifisa ukuthi kube khona ukukodwa ukuchila abantu ababukeli phandle ke what can you say ungabatshelana ababukeli be podcast yabantu uthi nje Mapressa uvodloza omnyama inkosi yamakhala uncane phezu kokhulu kwangezodwa odumo eliphile impahla ezibonga uzodwa vele impahla le engakayigqoki ngizafunga vele ukuthi impahla kazodwa into zingahambela kuphi ohlala ukhuluma ngayo alright sizafika lapho engutsho abantu bakithi abantu bahlala bekhala Mapressa usinika ama 30 seconds icomedy so nibaphekele i1 hour 20 minutes DVD izipho zika Satan so kuke kwaba lo msindo omkhulu ngama prizes ami abantu bakithi mind uyithola iprize njalo mina kulomuntu emazi uMV uyathola igqoki jacket le 24,000 understand kulomuntu emazi omunye engahamba la siyathe imoto ye18,000 so ngaso zenqamba igama la you understand 18,000 rands but uMV uyagqoki jacket le 24,000 ngifuna ukubonisa ukulingana lokungathiyana abantu kube le smoke ngama prizes ami ngithe mina umuntu ozathenga kulama category uthenga iDVD lami from 1,200 kusiyale phezulu ubizwa ukuthi ayikhiwa amakhiwa iprice in 1,000 kusiyale phezulu makhiwa 1,000 rand ama VIP 200 1,000 VIP 200 VIP then 60 rand ngobhuzeni
Okay. Yeah. Then liyakwazi ukuthi ngesikhathi lesesikomqando ama-transformer ayakhe deep sleuth ngakubona ukuthi no mani mina I give back to the community. So umuntu okwe-deep sleuth athi 50 rand, i-10 rand alizathenga iparafini. So hayi aliphume i-DVD abantu bezitole. Right, ngithemba bazwile abalandeli uJofu sasekhona sivalelise lapho podcast ebinhle kakhulu ebimnandi kakhulu ngithemba bazakholisa kakhulu. Lingakhohlwa klika lapha lekhona lokubhala khona subscribe angithi biza abangani bakho bize bonke abantu babize bonke labogogo bonke abangekhoyo ubatshela subscribe ususubscribe yini ku podcast yabantu. Hayi ngicela ukukhuluma into le nje wathi uzovala but thina ngabantu umuntu omdala vele uyasukuma ehlala isitulo. Bantu bakithi kunokuthi i-broadcast yeskusha into zakini phakamisana into zakini lo bengakhuluma ungathola ukuthi siyabe sikhuluma kona lapha ungithola ukuthi angizwanga kahle izithi inkulumo esizulu ngifuna ulokhuze esizulwini akuvunyelwa ukuthi umbele abantu abadala so ukuthi abantu abadala kuyawumele beme wena uhlale phansi but akuvunyelwa ukuthi unganiki umuntu omdala isitulo kumelume but abantu abadala esizulwini abamelwa so abantu abadala bengawuthula uhlezi ngokwesintu sesizulu kumele usukume behlale phansi but umuntu omdala kamela so ukuthi kumele abantu abadala beme wena uhlale isitulo ongasomthetho so ukuthi inkulumo yesintu so ungathola kula lapha engikhuluma khona wangaphatheki kahle you understand ungathi uzonde i-broadcast yeskusha phakamisana into zakithi yi-TV yakithi ethenjiweyo sehamba wazi siyabonga kakhulu danko siyabonga lisale kahle ngithi look out for next episode that is on fire. Guests are lining up. Those who want to be interviewed, the podcast Yabantu, the uncomfortable truth, you are free to come and tell your unfiltered truth. Kona podcast Yabantu, raw, uncensored, unfiltered. Mbonga kuluma producer amu wonke ngithi danko siyabonga on next episode. Watch out.